اسلام آباد ہائی کورٹ وکیل عبدالرزاق شر قتل کیس چیئرمین پی ٹی آئی 14 روچے حفاظتی ضمانت منظور کتگ بنشون ردا اسلام آباد ہائی کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی بلوچستان تیر گواریہ چا بیران بتگی وکیل کیس حفاظتی ضمانت درخواست سرا کیس گوش داشتگ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق سروکی 2 باس کی بینچ کیس گوش داشتگ آمد گسا عمران خان 14 روچہ حفاظتی ضمانت منظور کتگ 2 ہفتگے ہم گرنچے آمد گسا پیش بہاگے فرمان داتگ زانک بی کے سپریم کورٹ وکیل عبدالرزاق کوئٹہ ٹارگیٹڈ اورشک کوشک بتگ اشیے مقدمہ شہید جمیل کاکڑ تانے درج کنک بتگ مقدمہ بیران بتگے وکیل بچے کے مدعی تو کش ناشرکاری ایکٹ ہوار اے دگے دفاعت درج کنک بتگ دومی نیمگا مزن وزیر معاون خصوصی عطا تارا را پریس کانفرنس گشتگ کے وکیل عبدالرزاق چیئرمین پی ٹی آئی خلاف سنگین غداری کیس وکیل و درخواست گزار بتگ وش نیوز اسلام آباد